mentah kalong kani kawai nyepet ya kacing bom yo kam yo jam dari ke bejur pha ya kacing jelai jong udrak sang ni ya ka jing hiar jong ke puli putih kita gini light di shwa ke bangikwa ba ngin tackle marsen boy apa ke government but filai kacing bom yo kam yo jam combine bot drugs kadang long kalong ke klan penban susu ba kini kinong khai yo drugs gendang pentur susu sekini kena namar beli kena mentah ki samla mentah ki babun kilong nong frustrated mo kidon kajing dom. There's a resentment I can feel when I go to the constituency. I can feel that resentment. We have to tackle that, and how we're going to tackle that when we are in the government, we'll tell you how we do. Iya ke sen kongres kala attack mo dia be dei bat kani covid pandemic tiong di nong ilam jong kongres bahadi jong covid pandemic kadon kata kajing pendon kam baklai kani fun bat ni kiyo iru ba kaspa jong doktor Amanwar ka kiyo hadir pandemic gal atri mental kan nu life life nam dengan numdan ke saving numdan kata ka caka kaputa ka junga mangan thiet boros kata ngadon ni kata mentah fikiran sepang covid mentah covid kawan-kawan kum ke air lang thari mo nakalit kum ka de air bajai-jai ngilaong ngala de bang kata mane kai ngetri sistem halor kata dapur mengitri sistem kajing pelut ke babun taman nak kajing pelut dengan hapur mengalong director menga kajing pelut kajing ke dibet hapur mengi aikam aijam ni kena nama ngibun ngidon kampun ni kaman power bat kawai mengi thiet ya ki oxygen cylinder hadin parengi thiet ikitar gitar bomio to kapor ni supply lu keleng-keleng ndai kajing pelut kajungi nak kaliang kajuga director dengan DHS mai ngakan mau ba kadai asba sabu prakrut tam Ngiyo towards the back end of your service hapo ka DHS office ngiyo gami keturu ka issue halor ka IIPH la ban itu ini dai fi mentak IIPH bang ye kerana por mengalong director mengalit hang tu bang ong ki ong yang kena bang misbehave ki ngalit kum tu kum director hang tu bat nga ai ya karai jonga kum director hang tu kamut kabor kabal pencet nga ngalit ye kata ndai ki don ki briu pada daki wei badan po administration ki pen kelah hongpong ye kata kimut ban penlong ye kadi ka isu ka ba kata yang kata mat yong yang dak moi pat tementa ngilai ba ka education department ru ka keren kumnu spang ka ai ni poi mengi kabor ngin sotu ba kini ki institution ki basiwan gumni mo ki basiwan ki bobo chumot kamai ki pisang ni ki bochu le ki bas penbit ki ba ni ya kata ngin Indonesia pada halor kata katong ngangit scam bagi pat nong sok song gilai ilut gini ki barfat ya ai mentai ke kersan ni ke UDP keleng saudong sadu garu hilsu bagi tip syai ba ngin job pun telisi lada ki yang manu lada ki yang kumnu ru flai menta ya kani kajing ram jo ke parti UDP bagi ngit scam bagi boy syakatong bagi dalam mengi government doktor